Zdravo svima, dobrodošli na kanal Banelone. Aspirator Vox ne radi. Prednji panel, svetlo on off, 3 brzine, recirkulacija ili izduv pozadi. Osnovni model, evo sad sam počeo da ga rasturam. Na 4 šafa se drži ovaj kontrol panel, odnosno nema ništa tu, samo 2 prekidača i jedna neonska lampica signalna. Morao sam to da skinem da bi došao do ove kutije. Ovu limariju ćemo tamo da operemo kad sklonimo kutiju. Ona bi trebalo da je sad popuštena. Čuje se da stator radi, znači, ali nisam siguran da li je probio ili nije. Nadam se da nije, jer se, evo, probat ću da pomerim rukom. Turbina unutra teško se okreće. Znači, nadam se da treba samo da se podmaže, odmasti ovaj krš ovde i da će onda proradi. Ne okreće se slobodno i to je dobar znak u suštini, jer posle čišćenja verovatno bi proradio. Ova plastika sa motorom komplet izlazi sa ova 2 i 3 šafa i sa gornje strane, odnosno ispod ovog, ima još 2 ovde, evo, u stvari vidi se ovamo brezončići ove plastike da ulazi šaf. Znači 5 šafa tu i 4 šafa ovde, skine se maska sa žabicama. Znači skinemo masku žabice i ima 4 šafčića ovde, tako da mi smo sad u potpunosti oslobodili turbinu sa motorom i prekidačima, svetlo, sve zajedno ide napolje. Evo ga. Ovdje ima još jedan kabel, a to sam ranije vezivao led rasvetu u kuhinji da bi sve išlo preko jednog kabla u struju. Prvo ćemo da operemo limariju koja nije toliko prljava, čini mi se. Dobre. Odmašćivač običan, malo četkice i to je to.